We are going where? Slava. Srećna Slava. Srećna Slava. Idemo na Slavu, zaputili smo se u srce Šumadije u Topolu. Podali smo vino, kafu, sve kako daleko idemo na Slavu da vidimo kako će izgledati prva slava mog muža u Srbiji. U pitanju je Đurđevdan, svi slave Đurđevdan, uglavnom je poznata slava kod nas i vidjet ćemo šta će to sve danas isprobati, jesti i kako će utiske doneti. Hvala. Se mi živi zdrav, What dobro you ste bring, došli. what you bring to the owner of Healthy Slava? stuff, alcohol. Alkohol. Tečna baza. Vino iz Bosne. Tečna baza. Hvala. Znači, you have also challenge. This is Daško Slava candle. You have also challenge to try. Koji biš običaj za slavsku sveću? Da treba da gori isto vreme. It needs to be lighten up all the time. When Slava is... you got rakija, you already know that part. Od gitara da kasnije hoćeš kiselu vodu. Kisel može. Kljaz Miloš, može? Tijanki. Ja ću običu vodu. Dobro. And you know, you have also one challenge. Record. Try to finish the day. I did challenge yourself. I'm challenged. Ovo je moja lepotica, drugarica. Nemojka. Sa mrežaste čarape. Really. Živjeli. Živjeli svima. Really. Živjeli, dobro ste došli. Živjeli. Znači, bit će pizza za rakiju, a? Biće si. 2 godine nema škire. Pa što? Ti babu, ja sam govorio. Salata je... Posle Very Ova je salata sa susom What you nešto. put there? za upotrebu u medicini i... Mayonnaise. Master. Ti ne moraš... Sef, naučila. Sef, da, majonez. To pripriča kazom, to nije tačno. Majonez. Rakija ne su svi Krastavčići, kiseli krastavčići, šunka vodom. Ne smije da ima i voda, minerali, sol. iz jaja. Thing and the high. Vint. Šta sad proba Tarik? A pazi, Proba djeca, salatu. ako platiš sve Ne. furaš, O mesu koje baš? Suvo meso, domaće suvo meso. ako platiš sve, Sušeno, ako pušnicu. platiš Od svinje. Od svinje. 4,15. How it is? 4,9, sve će normalno. To ne znam. Taro, this is meze part. Don't strong. Iz vojske, kakvi su Kola. uslovi i šta imaš da šta možeš da se čini da se baviš. A ovi mi Slavski kolač. kad sam polagao u autobusu pre Slava, brat. 55 godina, bio sam kad su sve iz vojske. I delegaci došlo kod mene Slavu radio kanon. to je bolje. Bolje da sam ti ja pomogao. On nije pijančio nikad. Ma znam da nije pijan. Kako je bio. Bio Top. čovjek ko Top. čini, ali... Topaj. Radi 200 kubika i to nije nešto sad. Kako na 10 Torba. Može da zaleti, nije to. 3,5 hektara. Sarma. Kao da jedeš samo drvo. To nema ni Wow. Also with meat, huh? Na miksu, a? Gledao sam po tim That's velikim bacon. trgovinskim lancima, i po Lidlu, i po Maxu, i po Ideji, i ovamo u metrovu. To je Bogu tako, došao prije. Ne znamo odakle grožđe. Zaprobao. Uzmi onaj. Pa polivaj protiv pepelnice, protiv pomenjača, protiv sive truloži. Da Peđa plaća 5,5 hiljada dnevnicu vinom. Sarma. Peđa, Znam, brate, a šta... Toliko mu se vidio da je možda uzeš jedno. Šta, orezivanje ili sve što? Orezivanje, čišćenje, kopanje, ono između ostane. Znaš samo kud je vrsta, Pjašnjahu, štajren, ovo je pečenje. Delikates. Njihovi igrači, znaš. This is Daško Saint thing pečenje, ren and kupus salata. The best combination ever. And with rakija, of course. A tu ja dobijem ne verujem sve toga. Daj, duže. Dvoje da uzmeš i da se... Sedmo svoje sahranili 9 od posla. Sad mi izađemo posle. Ti poverao. This? Which one you like the most? Sad, samo primjećujem da se ljudi ne znaju, na primjer.
Alright, so Angliži, Hrvati, Taro. on traži 14 After dana. 5 hours, Pa na dan. how it's your official thoughts about Slava? You again, it's better. Ananas. killing. Killing. Evo,